Nongsharai Balang baieit baroh kane kadai ke jing longshlur ya pi. Bat ngakwa ban pen kan mau ya pi bahaki Sunday school. La juhi kayengi barabor baki don ki riu shlur ublay haka Bible. Ki banut ban yang scam wat lada kadai ya ki banyap. Pi ki Nongsharai Balang nakapor syakapor. Pila juyelap pijupan shlur yangi banlong kum udania ubam tiang ya ke hukum usim pat ubam tiang ban syak bam hakising kum ta piru wat syap tiang syu ya ki jing petha ki bor ki banabar udania ungat ba kababaha ba ki nongsan syar kin bread ya hakrem kising Kenang ba kinyo iya kabor ublay. Pat shisha ublay ulakhang ya kisyantur jong kising. Pat kibam ngat kilayo iya kamba jong ublay. Pat kitip ba ublay jong udaniel uday ublay ubaim bat ubashisha. Ubalak bankang ya kisyantur jong kising. Usyadrak misyak bat Abednego pat hilarai benam kongu ya ke hukum jong usim. Namar kalong persya ya ke mon ublay. Kio iya kalawarding hakmat. Kalawarding berhem. Balapan krek na kebenta jongki. Baladaki nut ban nam kongu yaki jing betha jong usim pan bread yaki akalawarding Henry Usyadrak umisyak bat Abednego kilayeng bat kira ikidarai rang ba baka bahabakin syak bread akalawarding knang baki nongsan syar kinyo iya kabor ublay shisha ula don rengkat bat ulayat rengkat bat ki hapok kalawarding ki kamba ki jia ki bamngat ya ublay ki layo iya ki kamba baki brew ki ba kila bread hapok kalawarding ki yat kai penban kumbam lele bat wat usnyo lane ki sapti jong kine ki laingut kim syam leing satya. Udabit ro habau yo sngowi ki jingkren ben blay ugolayat. Sngola syak syu marway ukut jingmut ban yelek persyak bat une ubam ngat blay. Kisipai jong usim sol kilat kenyut tat. Nrai udabit badai tang ukana nongap lang brod ulakut jingmut ban penlim ya uneurat ba namar ba utip ba ublay ulak ban lek ya ki kamba na bentar jong usim persyang pan penpong ya ki jing yada ha udabit ula persyang penpong ya ki neki helmet ki jing dasyadam Nrai namar ba ubapli jumlin ukan taj no yaki ulet ban yelek klem ki jing yada haka ba ula job bat ula penlim ya ugolayat tang da uway na ki santeli ki mau ki ba ula tam udebet ula job dan buram namar ba ulet rengkat bat utrai pat ulay yala yakatma haka kerteng utrai. Lapan up yo Daniel da ke krem kising ada kongo yaki hukum usim pan bread yu hangka. Lapan up ya Usyadrak bat Mesyak bat Abednego da kalawarding da kinut ban yelek persyak kajing yap ka ap ru yaki
Kejingyap ka abru yu debit. Namarada u syarem ho Goliat. Un sa syak penyap. Tongin ya keli kane ke wei kejing keli. Pipat ki Nongsharai. Ka ei ka baap hakamat jong pi. Lada pi kentat. Ya ki jing peta jong ka sorkar. Pim dan lawar ding. Pim dan krem kising ke baap ya pi. Lada pi yang skem haka jinget jong pi. Kat nungut ki bapoi potok ni syak penyap na ke jingi lumpat ba. Ka bala pelong dagi seng niam baper. Ka bala pensepriang yo COVID pore India. Amdan. Bat kat nungut ki baliyo COVID. Bat ki bala penpriang yo corona. Na ki jingi seng bala pelong ha barwa. Na kapor si kapor. Amdan. Balai. Namar la pelong yi kane ka jingi seng da ka jingan. Bat ki kambak ki jia. Om dan iweiru bayo corona hapok berwa. Haka jingya seng la pelong hapok berwa. Balai pat. Ngimlong kum u debit bat kilok jong u. Iban yang scam. Haka jingat. Kenang baki wei kintip bepleng ujisu udang long uju menin mental bat seduk ki bom jikut. Pleng ujisu udai ublai ubasisha. Balak ban yada, ubalak ban penkia. Wat yaki jingpang corona. Balai ba amdan benut na pedeng ki Nongsharai Balang ki ban ong. Ailat yengi bangin penlong jingi seng kumbasi benai. Bat lada jia ba dan ki bayok COVID sa pensengek no yengi. Nrei lada amdan iban ngat COVID na kijing seng. Syak yengi bangin peteng. Namar ujisu udan rangkat bengi. Nongsharai baieit. Kane kedai kapor bapin penpau patba syak keperthai. Bapin pen benar syak keperthai ba ujisu udang long uju menin menta si bom jukut bat udang lek ki kamba. Tongin pen kraw ki jingat jungi. Pat bangin syak bo mensem bekut jong ublai untrai hangi. Kenang beki jingat betelot baswa jungi. Kin long man klan. Bat ujisu untrai lait lut iki kambak jong u. Kiau ki hat lepli renghang pat ba. Atau amdan corona syuk hayau. Balai pat haying mani. Ki dabu yaki kendon. Kumno pat yaki school. Kimut pelino. Abaki kana school babun idai hapok kat prasnam. Nongsharai baieit perkat bahaya kane. Hatu pin ailat ya ka sarkar bakan kontrol no ya ki jing syakri blai jongi. Hatu kam lat dei kapor ya pi ki Nongsharai bantip kino ki jingrai na ka sarkar ki bangi dai ban pedeng bat kino ki bangi dai ban kantai lada ki kta ik jinget jungi. Kane kala dai kapor bangin kendit ban riu ban yang scam kum udania bat kilok jong u. Kitip dai usoitan uba pensyepting ya ki Nongsharai Balang. Tau wat nom ailat syuk ya usoitan ban penting ban bu ya kemensim jing syepting. Apok jong pi baroh. Namar ba ublai umju ai ya mensim jong ke jing syepting. Kulai naga Timothy lanong banengkong dekat banyo. Kenang bapin longshlur no. Haki balang menta ngidon kami ki Nongsharai ki benut banong. Piwan haga kerteng u vaksin, nrengi wan haga kerteng u blai baim. Kane kala dei kapor baki kamba jong u blai. Kin trai lat lut haki ying mane haki rempai krustan. Kenang baki bom ngat kin tep. Bakadon ke bor haga kerteng ujisu. Kadon ke jing penkia haga kerteng ke jong ujisu. Pi ki Nongsharai ailat lang.
baka perthai kan yo I ki kamba jong Jisu lada phim dam jingngeit pen khlan no gi jingngeit jong phi namar ba u Jisu udang long uju menin mentai seduk pom jukut upen khia ya ki bapang upen im ya ki bayap upen pet ya ki bamatla upen yat ya ki baladko atau Jisu dan bor ben pen khia yo corona long ai akmat jong Jisu aga jingdan rangkat jong Jisu ki khosiu jong ki ksut ki krai khosiu jong ki jingpang jing stam baroh kentup yo corona kin hab bandem krup mat jong tongin pen krawi ki jinget jungi pat ngin mane pat ngin syakri yo blai da ka jing shlur